te toi whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tai au mā lole soifua manuia, alo mai au talafo ala Radio Samoa. Wa toe wha wau le fesoa soani ale malo mo le suau, wha pēr tau o fe malanga I ngā lautele, se ia o atu I le lua fe lua sfultolu. O le aso sfulu limo au kuso le ana wha pēo le awha umai le wha mama a venga o lo awha I nei le tau o pāsese o fe malanga I ngā lautele. Wha pēr le lua sfulu lima sene o lo pa uai le tau o le suau. Peitai, o le wha silsilanga na nafi wa sa wai o le awha a wau mo le isi lima masina se ia o I le wha ai ungo Januari. O se fesoa soani wa sa wai ana nafi a o tālia I le so fai numera le CPI po le Consumer Price Index le o lo fuafua o le ACI I le ono tesi ono iwa pasene. Mai le Minister o tupe ana nafi Grant Robertson a o fafonga mai ele wha ai unga le malo. E tali tono se lima masina mana yaso wha au popo o le atalia ma le fia e tangata New Zealand a o taunga ta ai le soifuanga. O le toi tuu fo I le aso tolu tasi Januari wha umai. O se aso o lo iai le wa ai mamau e tatau ona toi sawa I lalo le suau ai alu I lunga totongi. O le tau atoa o lea wha mama a venga e lima se lau valus fuluiva miliona le suau. Ai ono tolu tesi tasi miliona mo le tau o pase se wha o ngai fe malanga I ngā lautele. Maia Robertson o se fisoa soani ale malo e le wha avavau ma o lea fo I o lo whaia ngā luenga mo le taimia wha amutai. Wa ngā lulua travel agents wha apea pūlengo mataanga le Pasifika I fisoa soani I turisi a afia. Ona o ngā lumalolosi na wha aleanga inai nisi o no fuanga le wha ai unga o le vaiaso. O ngā lumalolosi nei u wha aleanga inai mataanga o whale tali malo malolo vai ai le tele o ia no fuanga le Pasifika. I le wha ai unga le vaiaso e au fiai mataanga I Samoa. O Amerika Samoa male atu kuki na whafonga mai ai lava mapolo a inga o wha lavelave wha afuasei ona o lolonga nau o iai. Mo le mau le House of Travel, to a tele tu risi na matua I wha te ia, ai maise o lea to a tele tangata whawhau I taimi o tu uanga wa onga. Ma ona o lea to a tele, wa tele I matangata o wha whainga tau na toe whetu una I aso, ma taimi o whainga malanga wa lele wha fo I mai ai. Ai mōpi sinisi a awhia o lo toe tau wha o laola mai foi, ia a whianga o le COVID, o se wha anoanoanga tele le toe tuta ia, wha apea mea to a tino wa wha leanga ina. Tu whaatasia telefou wha mautino mai e pisinisi a awhia I le atu kuki o lo o maua fesoa soani mai le malo. O lo o popole na na e mahutai le nofo ai te alafu o le Pasifika. Whaatala noanga le Minister o le vai I Whafua New Zealand ma Jack Tame na ia whaalia I le popolenga o lo o iai le awala o lo o whaatupe ai ati na e I le atu Pasifika. Mana ia whaatusa tusai fo I New Zealand ma isi atunu. O New Zealand o tele ina whaatupe I fōa I e le toe totongia po o grant funding. Pe ona saunua le Minister whaatusa I le to a tele o isi atunu o Pasifika. I le sila le Minister o seitu o mo o mia le whaatala noa. Ona ua o se vaivaingo le awha awhaingo fieona o I isi tūlanga. Ma ele I alo ai fo ele Minister I le awa no o saina. O se finangalo whaalia o sawai a o whaale tonu le tamau ainga. Ma vevesi le malo Sri Lanka. Ma e iai vaengo lo tu o iai. Ma fua mai a lato ai tā lafu lo nofo ai tā lafu ai isi atunu. O le whaeunga le vaiaso whaato atali mai ele Minister ma le whonotanga le Pacific Islands Forum le ana lulu I nai I le wha se tua ngalo a Kiribati wha sei. Ma o le ofi mai o saina I le nei tūlangi o se tasi leo I tū na tele na tala noa I nai fiti. Tilia ma le luas fulu afe pa se ua filifili e wha o ngale COVID flexi policy e toi tolo po ai whewa inga I le nei tuanga. O whainga wha awai nei nau wha mai le kamupani wa lele ale e New Zealand e mawhai o na sui ai aso fe malanga I ngai le ngata o whainga malanga I tutono le atunu. A ole o atu I atunu I whafo e au noa ma se tutongi ma olo o mawai fo I malewa noa e mawhai ona wha aliliu credit. Mo le maule ali I pule Greg Foreign I tala ali TV tasi tu sa male limas fulfitu wafe pa anga na wala uatu I tutono le vaiaso walu. Ma ole to a tele na mana na o e sui. Ona o leo wa filifili ai le pulenga, o le ato e wha au popo le anga wa ase ia o atu I le aso tolu tasi le masina fau. O se wha mama a venga fo I le I tangata whewai, a o a fiai whewa inga I le ngata ona o le wha mai, a o le Pasifika ma a fianga mai ngalu malu losi le wha ai unga le vaiaso. I watu le report o COVID, I wafe lua se lau whaatasi cases fo o le COVID reportia mai le aso to onai. Sa waiana nafi, ono afe lua se lau lua sfurtolu. Ai tangata mali liu na whaelo mai reporti le soifua malo loine le aso to na iwa wha popo le isi luas fulwiva. A oana na fie luas fulu male lua. Wa ato ai le afe valu se lau luas fulu fitu tangata ni usila mali liu ona o le COVID.
Ma o le toa telo I lātou nei mai le ono se fulu tau sanga ngā I lunga. Ua toi au ngani mai ai le soifua mālolo I nei tangata uma, tau tua nai whai le ufi fofonga a o tuli mata I ai pēl mata angalwenga, le alu I lunga o cases wha maoni o le COVID wha pēr tangata tau fia, ma awi nātu I whale mai ona ole wha mai. Tala nao le nei tai au, manuia le nei aso. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa,